Siyabonga kakhulu kuba kafuthisi ngokusichasa la kuleli gethu. Namhla sidlala deciding games. Kuna number 1 lotawudlala ngala, number 2 wakhe uyadlala eMotshane ngulibhedze ngalana lo challenge i-tackling Majotini Rebels. Majotini Citizen. I'm sorry. Majotini Citizen number 1 currently, but number 2 wakhe umshiya nga 1 point ngulibhedze FC usemotshane yena egroundini. We are pushing ukuthi badlale ngesikhathi sinye today kutophuma i-decider. Siyabonga kakhulu ubuchaso lwakafuthisi. Solineminyaka lemide. Lo mnyaka lona nje is 20 years basichasa la bholeni. Siyabona improvement. Ema-team ayaqualify, ema-team lachaswa ngile Nkapane sesinamabili nje lalandzelene Africa ka Super League. They are vying for first division. Konke lokho ukuthi ithelo ukuthi le Nkapane yakafuthisi ichasile ibhola yalankaba. Iyathuthuka impela. Nebantu bayaphila nalabathengisako they are able to survive ngikuthengisa la ebholeni lechaswa ngile Nkapane yakafuthisi. Siyabonga kakhulu.